Alisa u zemlji čudesa. Dogodilo se to jednog lijepog proljetnog dana. Alisa je sa svojom mačkom Dinom sjedila na grani razlistanoga drveta. Pod njom, na travi, njezina je sestra glasno čitala povijesnu knjigu. Alisa baš i nije slušala. Oči su joj se same sklapale. Napokon je uzela mačku u ruku i sišla s drveta. Iznenada je ispred nje protrčao neobičan bijeli zec. Životinjica je bila odjevena u frak, a u šapici je držala veliki džepni sat. Kasno je, zakasnio, uzvikivao je zec. Pričekaj, pozvala ga je Alisa i potrčala za njim. Bijeli zec je brzo odmicao, iznenada se izgubio u rupi među korijenjem drveta. Radoznala je Alisa upuzala za njim. Dozivala je zeca, ali ga nigdje nije mogla vidjeti. Gdje li se djenuo? Razmišljala je djevojčica naprežući pogled u mraku zečjeg loga. Alisa se probijala sve dublje dok odjednom jao! Uzviknula je i počela naglo padati. Srećom, njena se široka suknja napuhnula poput balona. Sada je Alisa padala puno polaganije. Mrak zečje rupe zamijenila je blaga svjetlost. Stjenke bunara bile su ukrašene slikama. Bilo je tu i namještaja te zgodnih sitnica. Napokon je djevojčica sigurno sletjela na čvrsto tlo. Pred njom je vijugao hodnik. Iza najbližeg zavijutka opazila je sjenu nestajućeg bijelog zeca. Pričekaj, pozvala ga i požurila za njim. Na kraju je Alisa dospjela u nekakvu sobu. U dnu su se nalazila nevelika vrata. Kad ih je djevojčica pokušala otvoriti, začuo se škriputavi glas. Prestani me povlačiti, ti zločesta curo, prevelika si. Želiš li proći, moraš otpiti iz bočice na stolu. Začuđena je Alisa shvatila da joj to govori kvaka. Djevojčica se osvrnula i ugledala bočicu s naljepnicom na kojoj je bilo napisano Ispij me. Alisa je radoznalo progutala poveći gutljaj, već je sljedećeg trena postala malena poput lutke. Sada je bočica bila veća od nje, a ona je bila premala da otvori vrata. Pojedi kolačić, pa ćeš ponovo narasti, posavjetovala ju je kvaka. Alisa je pojela cijeli kolačić i opet je postala prevelika da bi prošla kroz vrata. Djevojčica se žalosno rasplakala. Suze su joj tekle tako obilno da su izazvale poplavu. Ispij iz bočice, zapovjedila je kvaka. Ponovno ćeš se smanjiti. Alisa je opet ispila gutljaj i postala tako malena da je upala u bočicu koju su valovi suza odnijeli kroz ključanicu. S druge strane vrata bila je gusta šuma. U to su iza drveta iskočili smiješni blizanci. Predstavili su se kao Cvilibim i Cvilibum. Alisa je htjela upitati jesu li kojim slučajem vidjeli bijelog zeca, ali je čudan par nije htio ni saslušati. Blizanci su pjevali, plesali i pričali dosjetke. Nadvikivali su se sve dok napokon nisu prisilili Alisu da posluša strašnu pripovijest. Bila je to pričica o pametnom tesaru i proždrljivom moržu koji su pozvali obitelj Kamenica na večeru. Naivne su Kamenice došle u punom sastavu, no na licu mjesta iznenadile su se vidjevši da za njih nije postavljen pribor za jelo, jer upravo su one bile te koje su trebale biti poslužene za večeru.
i tako ih je pojeo proždrljivi morž. Alisa više nije mogla slušati besmislice koje su pričali Cvilibim i Cvilibum, pa je bez riječi pošla dalje u šumu. Djevojčica je išla sve dalje i dalje, ogledavajući se za bijelim zecom. Nakon nekog vremena našla se pred vratašcima što su vodila u njegovani vrt, usred kojeg je stajala prelijepa kućica. Alisa je otvorila vratašca i polako se približila kućnim vratima. Još nikada u životu nije vidjela tako udobnu kućicu. Kada je stala pred vrata, ona su se otvorila takvom žestinom da je zamalo nisu prevrnula. Iznutra je istrčao bijeli zec mrmljajući za sebe. Kako je kasno, zakasnio sam. Zec je bio vrlo čudno odjeven, a u ruci je držao trubicu. Pogledao je Alisu i bez pozdrava uzviknuo. Ana Marija, ulazi i s mjesta mi donesi rukavice. Alisa se začudila što ju je zec nazvao Ana Marijom, ali nije ništa rekla, nego je poslušno ušla u kućicu. Tražeći rukavice, opazila je kutijicu s natpisom Pojedi me. U njoj je bilo nekoliko keksa. Bila je jako gladna, pa je zagrizla jedan od njih i s mjesta počela rasti. Postajala je sve veća i veća, sve dok joj kućica nije postala premalena. Alisine su ruke prošle kroz prozore i sada su bile izvan kuće. Jedna je noga probila ulazna vrata i gurnula bijelog zeca sa stuba. Uplašeni je zeko istrčao iz vrta vičući. U pomoć, nekakvo mi čudovište uništava kuću. Izvan vrtne ograde prišla mu je radoznala ptica Dodo. Jadni je zeko bio izvan sebe. Dodo je pak došao na sjajnu pomisao. Moraš nešto pojesti, savjetovao je Alisi. I tada ćeš se opet smanjiti. Alisa je iščupala mrkvu iz vrtne gredice. Kad ju je pojela, doista se počela smanjivati. Napokon je opet bila malena. U to je bijeli zec potrčao jadikujući. Zakasnio sam. Mala je Alisa požurila za zecom. Budući da je bila jako mala, obična joj se trava sada činila velikom, poput starog bora. Odjednom je začula nečiji glas kako je zove po imenu. Približivši se, ugledala je gospođu gusjenicu, udobno smještenu na gljivi s lulom u ruci. Nikada nećeš sustići bijelog zeca, obavijestila ju je gusjenica. Premala si i imaš prekratke noge. Želiš li narasti, pojedi komadić ove gljive. Jedna njezina polovica izaziva rast, a druga smanjivanje. Rekavši to, gusjenica se preobrazila u leptira i odletjela. Jao, uzdahnula je Alisa, samo koja je polovica ona prava? Nije se mogla odlučiti. Odlomila je po komadić s obje strane gljive i ne razmišljajući zagrizla jedan od njih. Odjednom se vratila u svoju pravu veličinu. Napokon je ponovno bila ona prava. Spremila je oba komadića gljive u džep i odlučno krenula u potragu za bijelim zecom. Nažalost, izgubila se u šumi. Put se granao na mnoštvo uskih stazica i Alisa nije znala koju odabrati. U to je začula nečiji glas. Pripadao je zabavnoj mački. Ugodno protegnutoj na debeloj grani. Mačka je bila ružičasta s ljubičastim prugama. Ja sam cerigradska mačka, objavila je iznenađenoj Alisi. Alisa je upitala koju stazu da odabere kako bi pronašla bijeloga zeca, ali mačka je mrmljala nešto besmisleno i nije mogla pokazati nijedan razboriti smjer.
napokon je rekla da bi se Alisa trebala obratiti ožujskome zecu i ludome šeširđiji. Zatim je pokazala na stazu što vodi u dubinu šume i iščeznula. Alisa je krenula u pokazanom smjeru i naišla na najčudniju zabavu u svojem životu. Za stolom postavljenim za mnoštvo gostiju sjedili su ožujski zec i ludi šeširđija i slavili nerođendan. Nerođendan? Začudila se Alisa. Rođendan se slavi samo jednom godišnje, objasnio je ožujski zec, a nerođendan se može slaviti 364 puta na godinu. U tom slučaju, rekla je Alisa, i meni je danas nerođendan. Na te je riječi ludi šeširđija podignuo golemi šešir. Pod njim je bila šarena nerođendanska torta za Alisu. U to se za stolom pojavio bijeli zec i prodahtao. Kako je kasno, zakasnio sam. A možda mi kasni sat? Jamačno ga treba podmazati, rekao je sigurnim tonom šeširđija i počeo mazati sat maslacem. Zatim je ožujski zec počeo udarati po njemu čekićem. Uvidjevši da mu se rugaju, bijeli zec je šmugnuo u šumu. Opazivši to, Alisa je napustila zabavu i potrčala za zecom. Ubrzo je ponovno zalutala u šumi. Bila je umorna i tužna. Poželjela se vratiti kući. Bilo joj je dosta te neobične zemlje čudesa. Usto su se naokolo okupile čudne ptice kišobranke, ptice pisalice, ptice naočarke. Iznad njezine glave je hukala sova harmonijalka. Alisa je sjela i zaplakala. Možda će, ostanem li ovdje, jecala je, netko doći do mene i pokazati mi put kući. U to se na debeloj grani obližnjega drveta nijotkud pojavila cerigradska mačka. U zemlji čudesa, mjauknula je, svi putevi vode kraljici. Ne možeš se vratiti kući ako se ne susretneš s njezinim veličanstvom. Kada je to izrekla, u panju su se otvorila vrata koja su vodila u dvorske vrtove. Alisa je prošla kroz drvo i našla se pored dvorca. Uskoro je naletjela na igrače karte koje su bojile ruže crvenom bojom. Jedna od karata objasnila je da njihova kraljica obožava crvene ruže, a one su zabunom posadile bijele. Sada su se vrtlari od karata žurili, jer ako ih kraljica bude li lošeg raspoloženja, mogla bi ih pogubiti. Odjednom su se na dvorcu otvorila vrata i iz njih je istrčao bijeli zec koji je zatrubio i glasno objavio. Njezino veličanstvo kraljica. Trenutak kasnije iz dvorca je izišla kraljica u društvu malenog i poprilično neuglednog kralja. Debela i ružna kraljica išla je brzim korakom. U to je opazila napola obojen ružin grm. Tko se usudio bojiti moje ruže? Vrisnula je. Odmah ih posjecite. Odjednom je ugledala Alisu i s mjesta zaboravila ljutnju. Izvolite, izvolite, rekla je s osmijehom. Novo lice. Zatim je upitala. Znaš li igrati kriket? Bila je to najčudnija partija kriketa koju Alisa ikad vidjela. Umjesto bata u ruci je držala plamenca, a uplašeni jež joj je služio kao kugla. Djevojčica nije znala hoće li se snaći, ali se igra pokazala lakšom no što je očekivala. U jednome trenutku, kada se kraljica sagnula da bi svojim plamcem udarila ježa, cerigradska se mačka nijotkud pojavila na širokome kraljevskom prijestolju.
Alisa nije znala što bi učinila. Nije htjela smetati kraljicu. S druge pak strane, mačka je počela izvoditi zabavne vratolomije, javno se rugajući njezinu veličanstvu. Molim te, ne čini to, povikala je Alisa pokušavajući je zadržati. Ali bilo je već prekasno. Mačka je kraljici razderala suknju upravo u trenutku kad se ona naginjala naprijed. Kraljica je izgubila ravnotežu i pala pokazujući cijelome dvoru bijele gačice s crvenim crcima. Svi su zamrli od straha iščekujući strašan vladaričin gnjev. Kraljica se zbilja razbjesnila. Za cijeli je događaj optužila Alisu. Kako si mi se smjela narugati, ti besramna djevojčuro, urlala je. Pogubite je. Draga, ne smiju se pogubljivati ljudi bez suđenja, bojažljivo je prosvjedovao kralj. Stoga su svi pošli u sudnicu. Bijeli zec pročitao je optužbu, a kraljica je, ne udubljujući se u pojedinosti, presudila. Alisa se doista našla u neprilici. Djevojka se iznenada sjetila 2 komadića gljive, što ih je i dalje imala u džepovima. U tren oka izvukla je jedan od njih i zagrizla. S mjesta se pretvorila u diva. Napokon se nije morala ničega bojati. Nagnula se nad kraljicu, koja je sada bila malena, i rekla: Nisi ti kraljica, nego samo gadna starica. Ne možeš mi ništa. Svi su se pred njom skrili pod klupu. Alisa je odlučila to iskoristiti. Izvukla je i drugi komadić gljive i zagrizla ga. Istoga se trena smanjila. Usuđuješ mi se prijetiti? Kraljica je napokon povratila glas. Uhvatite je, vrisnula je straži. Sad ćeš mi platiti za sve. Alisa nije čekala daljnji razvoj događaja. Budući da je bila vrlo malena, bez napora se provukla između nogu stražara i pobjegla iz sudnice. Pogubite je, vikala je za njom kraljica. Djevojčica je istrčala iz dvorca i bježala dalje. Tik za njom trčala je kraljica, glasno topčući i ljutito podvikujući. Za kraljicom su trčali kralj, dvorjani i stražari karte. Alisa je jurila poput vihora. Nije se usuđivala ni osvrnuti za sobom. Glasovi potjere bivali su sve tiši i dopirali su do nje kroz san. Napokon se djevojčica dočepala malih vrata s kvakom koja govori. Otvorila ih je i zalupila za sobom točno u trenutku kad je bilo... Vrijeme za čaj, Alisa, probudi se. Sestrin mirni glas trgnuo je iz sna. Na djevojčinim koljenima spokojno je prela njezina ljubimica Dina.